Ekitongole kya Make Your Dream kibasize kuhereza abantu obuhwezi oburumu omuceeri, sabuni, akahunga n'ebafu hamwe n'ebindi bingi. Steven Muhwezi, director w'ekitongole eki omu district ya Rukungiri, nagira ngo kugabira abantu ebintu ebi no kwenda kubahweraho ngo babase kwebisaho mu maka gabo. Tukora charity work okuyamba abana b'amashomero n'abazire kandi tugaruka tukora charity work okumanyisa abantu ngo MYD eriyo nibasa gukora ekiri kuba nkyetagisa ekituma twagikora no kuyamba abantu baburijo na munonga abantu abakora batacebasa kugira ngo baganyirwemo. Ogu nayo ngeragera ngo ekyo nibija kukikora okwetorora ihanga ryona ahabwo kuba abantu nibenda obuhwezi. Teri ya muheru kandi teri yo kubanza twakoze ro charity work St William's National Primary School, that is Buyanja ejine ya kabiri kandi tukiriyo tukora charity work etiyamba ibintu byinje umwe we nka school fees rinkokwe baza kujya tomharwa kwishanga yakushashurire shazi tushanga washashuye school fees n'amasongo baraheze bizakugiza mu bikomo katibira hwera habara machikorera tukore namani tubeho kandi ebintu byinshi tubikoze seje kandi tubase kurwumbo. Bamwe mu batora abatungire ebintu ebi basimire ekitongole kya MYD ahabwo kubaho obuhwezi. Mazima twakishimahanga munonga twakishimisa twakigariza ruhanga kandi nabo turongera kubashabira kugira ngo Mukama bahereze umugisha. Gasha kwa Dan Basibwe.